جبرنامه کاتن آدنگی جواکی افدم و حمودم خوش تماشاوانین هجا ام به هفتهی جی به برنامه کانول پیشبری ونه مجرم آو هفتهی نوروز 2026 های نوروز و چه وره پیروز کردن نوروز به چه سلوگان تی پیروز کردن نوروز بوی خلکی ما ده چه معنی و چه ifade که هر وها پیام خلکی آن نوروزی چه میوان مجران به تایبتی یعنی مجران نوروزی ج خلکی بپرسن برنامه دست پید که دو آدار بهار تبیرم را کود و بهار دست پیکا بهار جین به نوروز تزانین پیامات مساجت آن نوروز ای سال چیه؟ نوروز من ای سالن البونی گله کردی تمام گله کرد پیروست کم بتونی گلجی دعوتلی نوروز آلانیت کم آمده آمده نوروز آمده تی سال بنده چند میلیون بگیجه؟ والله لی سال بنده ادبم ای سال 10,000 بخلاص بکه کم زدنی بکم 10,000 فرند که یا؟ ادبم تخمین خود بهم دیجا ادبم میلیون ای سال خلاص بکه نوروز تخوازی ای سال به زمینات چه وسیله چه؟ والله نوروز ادبم خوازم میرو به زبونه هبونو تنبونه گله کرد ادخوازم سال ای سال به هبونه گله کرد هبونو تنبونه گله کرد به نوروز وگرد نوروز وگرد دایه yani یکی تیجی تبیرم مرد مرد تيجي باوري بهر هواي باوري ما وكما قناعت ما ام يكي تيغو ما بين نوروز اي سالين ده ام باوري خوب قال خوب وكي خوب متبع كي تيغو كن ان شاء الله ما بين ام خوب سرخن ان شاء الله نوروز جبوت ته چه معنی پیامت و نوروز چه نوروز یک جوال پیشمه والله تشتي بخير به بارش به بخير بسلامتي به هر تشتي خوش به کشی چتری د چه نوروز آمده از بربم از انا سر کامیون ما قال بربم از هرم و نر بربم مکارن nasıl بازار گیدن تناچی بازاگی ام چا بکن ام بگیزینی وقتی بک خوشنا به ایده ولی مملکت ایده خوشنا به اما بر خوش به پیام و نوروز 2026 چیه جبو اشتی جبو براتی خوش به انشالله بله بکو نوروز به بنگاه یکی تا گلی کرد ابه انشالله yani Nevroz şükür misal vesile jiboy hoşbun jiboy brati jiboy yekbun yani jiboy her sal ve nezke çıl 5 sala Nevroz jiboy vana vesile ki evi salacı çebe inşallah. نوروز 2026 ته نوروز جبوی وقتی چه معنی پیام و آن نوروز چیه نوروز ایرانا و جویا 2000 سال بری جکاوا سر کرمانجا چاروال کردستانی روشلات روجاوا باشور کردستانی از جانا دا از گشا سپاس دکم نوروز وان بساغی بخوشی براتی بگل هر چار ولات و چاقا ببین یک امیگش سرکفتنی بکن نوروز آمده دنیا گزانه به میلیون انسان آوادارن ام هر سال درن از عین مجلس دا ام دشغلن ام دگرن ام جبو نوروز مال به مال خانی به خانی دکان ام وان جبو و جوینه ام بابا وان دکن او جیتین پر پیک کیف خوش دبه دما مروت به نوروز tabi برخودان مظلوم دوهان تی بیرا مروا رحشان تی بیرا مروا زکیت تی بیرا مروا انا اویا ایرو جویا 45 سال بری زندان آمده دا یعنی انسان و چقا بدنا خوشوتاندن هر کس نکاره ایرو جبو پیغمبر بدنا خو نشوتاندنه اما جبو گل جبو آشیتی جبو آوادی انسان گل جان خو بدنا خود شوتینن زندان آمده به رنگی آواداره به رنگی گله به رنگی خونه به رنگی شنایی اویا هر کس زانه ایرو دبین که همه او زندان آمده بکن مزه عجبا مزه کردستانیه مزه او دی اشکنجه دا به هزارا انسان لورا جسد وان لورا لسر و آخه او چوا بکن
اویا جبو ما جیکی یعنی ام دخوازن کی جبو ما جیکی قدساله Peki ez vê bipirsim Newroz dikare bibe bingeh û zemîna yekîtiya gelê Kurd. tabi zaten îro ew Newroz em dibên ki yani ji bo viya her çar aliyê Kurdistanê bi biratî bahev dikin. Wê çaxa bahev bikin bi vê şoreşê bi destê hev bigirin ew Newroz ji me re dibe pêşeng, ew ji me re dibe rê, ew ji me re dibe rêverî. Ji bo wiya ez ji ana da Newroza Kurdistanê gişî ava dikim serkeftin dixwazim ji we jî ra. Newroz hekadin tê, Newroz ji bo te tê çi manayê? Ti Newrozê çawa dibînî? والله اگر نشوتي جوا حزتي بمنورة تي معني وجي اگر بو اف ابو معسي يعني odana جبو معسي ضربو معسي نوروز ويعقل هالشي ها Ti çi Newrozê? هاتشم جانا بيجي دكم ساروك دكم دلايزم دري خد علينا ام براي بدونه ام جركي بارشخ بن Türkiye sorunu çi baya? Akıllı vana serivan. Newroza Amedê 21 Mê Ona Müslüman ana bine çi hali dane? Jbir Newroz ki jî mere barı çi xodeke. Newroza îsal tê biçê? 21 Mê de. Tabii ez yerim. Ço ser sera ser çawa. Er bijî Kurdistanê azadî. Newroz tê va em ketine biharê, demsala biharê, meha adarê. Newroz li gorî te çi ye? Çi îfade dike? Mesaja te a Newrozê çi ye? Mesaja ma Newrozê de bihar tê em ê herin şenlika me ye û ew yanî. Va em ketine biharê, Newroz tê. Mesaja te, peyama te a Newrozê çi ye? مساج و پیام ام گلی کرمانج ام گلی کرد ام هر دایم ام دبین کا آزادی کا بارش کا دموکراسی و تو امود من نما براستی یعنی نه به حکومتی نه به صمیمیت و نه به براستی و یعنی وکی بری دیسا تشکی وری بری و بینن سری ما یعنی وید ببیجن و نها ام وابکن ام بری هفدون ام 100 ساله 1000 ساله ام بهفرنه و وقتا ایشی خوال کرد دیسا وید تشکی بسری ما بینن دیسا هوا کی بکن یعنی تأمود تنه عوام تنه Ji ku bawerî umûd û hêviya te were cî. Ev Newroz bira bibe wesîleya çi? یا نوروز برا به وسیله بارشه برا به آزادی ماکا او تن پیشی تش نابینن تن ما مثلا Wê çi dilê te rehet ke? Wê çi dilê te مثلا rehet ke? از درم ماچ آمد سپور Belê. از درم کیجا مملکتی دبی تروریست و خبر از مرادن یعنی خلک ترک خبر از مرادن دبین تروریست o siyasetçi de bejin barış u birati u az kalkul ma yani evya rahatın umutun Wê çi dilê te rehet ke? Wê hêvî û baweriya te wê ne cî? yani ev barış süreci ev çebibe ev daxwaziya parti u serok gelime çebibe verici ve dilime rahat inşallah. براستی اف نوروز ام خوازم به نوروز آشتیه آزادیه وکویه براتیه گلاله براتیه گله براست نه برای ام بیجن قلش یعنی براتی وقتا ام بیجن برا گرم ام وکف بیزکن برای خور ایراد مالبات دا ام کارم ویازی بیجن ام بیجن دو برا هنه لی برا کی باوجه حس که برا کی جه حس ناکه او برای بچوکه چی بگه راب باv rab malbat de her kesi terbiye el azadiya xo bigere legale kurzi du azadiya xo digere yuro de ben devlet de be babaya tamam babaya rastem bejim babaya le vakta devlet biray xone kurt وواجي وكيف نقرا وقول تباي قال تركيا قال كرد ترك عرب عجم علوي سورياني تشد برابه براتي وكافيه وقتها وكافيه تنبه او براتي نبراتي كي براسته
دبا آدار نوروز تبیرم مروا نوروز پیروز به نوروز جشنانه توی گله کرده گله کرده وسا قبول کرد چه تخواهی بو نوروز بشی İmran Nevruz aşiti be, tenduristi be, o bura başı be. Aşitiyan bir adı kuajın. Jibo gelli kuaj, jibo kurmanca, jibo kurdat dedik. Jibo gelli milletta. به نوروزی نابه Nasıl? گرکی امهار نوروزی Mesaj ama nevroz çi yani dve nevroz da mesajek çava vere dayın. والله نوروز yani aşiti ki o zıvır şundazi hendi kuyne rejandene yani servi ahe hendi bırak kuyne rejandene. Az bir adı lazım. Böyle tahminat ve çıkas kesle amede kombe çen milyon. والله دامده da sıkıntı tüne yani tüne ne bavar. Yani süre yani her gav de yani kalabalık be. Nasıl? Jiboy ev nevroz jiboyun yekitiya gale kurci mühime. Tabii yani tamamı çave dünyayı çave tamamı kurdan liser Ahmet'i. Yani Ahmet inşallah baştır baş. Bahar nevroz de nevroza gale kurte. Yani gale kurt ve nevroz vaka cejne kana tevi vaka عيد ka خوش تبين اشخرا چه خوازش بو نوروز بشه ولا بارش حضوري يعني وانا ام دخوازن ام تشكي برنا خوازن يعني فقط هيك انسانن مeveda tabnedir yani بالتركيز öteleştirmedir. Em bavu kala da emleverin ev dervatının مجبر قوتين يعني لما دخل أو شيء ذكر إن شاء الله خدت تعالى أفكر فيها غريك أما كشفنا براتي أما في درجة دام كن برا agre şer bitafele agre nevroze gurbe be. أواري برا قربة هم سر شر هم دبيسن نوروز برا ذاتا برا بربه Bahare, adare, nevroste em dixwazin peyamata a nevrozê bigin. Nevroz bo te tê çi maneye? Te çi dixwazî ji bo nevrozê bêjî? والله نوروز عيد كرمانجا يعني بار بايرامي يا Te çi nevrozê te herî? والله دشم Xweş e rojeka xweş e. اغروري باش راس Te dixwazî nevroza îsal bive wesilaya çi münasebeta çi? والله ما وسيله بارشي وسيله حضوري مسؤول gibi yani. Peyamata a nevrozê çi ye? Dixwazî îsal nevroza îsal çi were cî? من سروي اكو روجافا هم قالك عاجز بوم ماني خمكين شهيدي ما برن سلام مسلم زهبال ابزي شهيد بوم خمكين والله ام اموتين مش بي اموتن دراوه يعني تشتت زلال ببن تخمينتك Te herî nevroza îsal? شوف مجبور مرة Bareke ser piştamaya nevroz. راستي مجبور Dixwazî nevroza îsal bive wesilaya çi? والله وسيلة عاشتي وهوالتي başka işte. Azadî û yekîtî ji bo Kurdan pir mühim e. Abi bu gekite kurda mecburen mzvi nevroz yarın regelime zivere karşı hemberazım nişandı. Rebele gelê Kurd bi rêzabta Öcalan yekîte ka demokratîk ji bo gelê Kurd dixwaze. Ev slogan îsal mühim e çünkü li Rojava qetyamên mezin çêbû, şerekî mezin çêbû. Nihal ser rojhelat tê Kurdistanê komkûşekî mezin re rûbirû ye. Ti çi dixwazî bêjî ji bo yekîtiya demokratîk a gelê Kurd? Newrozeka çawa peyameka çawa ji vê Newrozê derê? والله كمرف و بنره ام دیروکا نوروز یج بنره نوروز بی یکیتی بسرکت دسپیک دج دما کو نوروز بو نوروز د تکوشینا مدا دج دما کو مره بنره هم بری اسورا بی یکیتی حتی بی یکیتی گلام نوروز بسرکت ایروجی وقتا کوتن نری پدیویا ما بی یکیتی هر دمه بهتره یکیتی که دموکراتیک جو و
بسر بخه اگر که ام کاربن هم دنا خود یکیتی پیک بینن و بگلی دل جم کاربن یکیتی یا جی تکیله که دموکراتیک دین و پیش بخون از باور می اف نوروز جبو مو سرکفتنه کنه و آزادیه کنه جی مروره نوروز ای سال جبو ته چه معنی چی ifade که mesajت نوروزی چیه نوروزا ای سال جبوی ما کرمانجا پرتش معنی دکه و ام چوندرا نوروزی جی زوج دگرن نقابدن بخانم راجی باسا البردر ما و او دانینه و با دمرا دانینه امریکی پی حضورسز جیبون یعنی بگو مثلا و دمرا او تونه با daha vatandaş خورا daha rahat بچیا و البردر ما نزل مالا ما نزل نوروزی و دمری ای صحنه ای پلیسان طریقات پلیسان ملت کار در باز بیا بردر آنا دانینه امریکی پی راحتسز جیبون ما قونی خبر جدا پی و اجبری خورا بجم نوروز işte مگوی اجبوی ما کرمانجا پرتش خوش خواهی ای سال نوروز ای سال به وسیله چه جبوی گلی کرد لا و بوید ortam امانا تیدانه به وسیله جبوی بارش daha هیکی زو بکن daha هیکی عجله بکن daha هیکی انسان درنجی انسان و اوجی دکن daha mesaj خوش بدن ام yani bir barış süreci هیکی daha براحت şekilde derbas bebe بشار شعبان مساكين بندنا نوروزنا قديك من يورد الشتين جا المانيا تين نوروزت ونوروزت هذا بخاطر بس خواهی نوروز ای سال چه در باز ببه والله انا زنا بشي ايه غريبه نوسف روجك بشتي ايده bir kaza bir bela şenlik havasında veya bir bayram havasında aile olarak, çoluk çocuk olarak hem şu rahat yerin. Yani piknik yok, küçük pikniğe yani ha. Tehri? Hadi sana nasip gelmiyor herin, hem her şeylerin yani. Ne? Hem herin şuma. Hem de şu mesajat evvel ورچبت شو تخوازي بيك ولا يسال تخوازي abi bela. ببرايتي بقارش خوش باص بدري ما يعني ها. أبا يعني بس عادي بس يعني ما عارض بني يعني ها والشرع عاجز بني هر شيء عارض بني يعني لا ortam خوش با دردي ما أبا براتي خوش ها بس قلتي تشغلاتنا خوش خدمة مش خورا alles فيش أخوي كيف أخوي دردي ما أبا بس مساجة پیامت نوروز چیه؟ مساجة من پیام نوروز سال 2026 ام جبو قال خو سرکفتن دخوازن آزادی دخوازن اوه yani بیشتر براتی دخوازن براتی گلا دخوازن نه حقوق kardeşliği ام براتی گلا دخوازن و انشالله به سال آشتی به سال براتی اوه پیام نوروز ای سال دبیجن بلا به وسیله یکیتی گلی کرد تشبیه بچه این راسته برای به وسیله گلی کرد برای بجبونا کو یکیتی گلی کرد کو برای گرد گیجیرو پیوا گیش برای یکیتی خود چیکن به بدورا انشالله یکیتی وان چی ببازی اجبو گلی کردی و آزادی دخوازم سرکردن دخوازم و یکیتی دخوازم یکیتی برای گلا دخوازم زورس پس که نوروز ته تشبیه نوروز چه دخوازی بچه ولی جبوی نوروز از گلکی کیف خوشم یعنی بوی نوروز کرمانج دیگه هفدو قربالغی چه ده به بیلیک برابرلغی چه ده به پر باش تی سال جهر نوروزه از هرم ان شاء الله خدا جان ساق بدن هم هرم امریکا ایبریمه سورس پس ای والا نوروز چه در باز به نوروز برا خوش در باز به کیف در باز به artık bes برا بارش وره برا vay halkı medhavi eziyeti neksinin o xode em her insan çer yaratmış kiri em jwer yaratmış kirinin o vay insanana em gış tev xungu ben o em nevroji piroz dikim Unzi sersera serçava. Zor spas. ام کتن مها آداره و دما کو مها آداره اشته چاوه هر کسی سر نوروزه 21 آداره تتخوازیش بوی نوروزه ای سال چه بشی؟ بو نوروزه را نوروزه را شخص بو کردارا روکی پر دگرلیان پر قیمتلیه bütün gele Kürt davet nowruze dikim. Kun nowruze
ji bo gelê Kurd pîroz be serfirazî be ew qabînin başka İsal Nevroz bi slogana Nevroza azadî û yekîtiya demokratîk a gelê Kurd pekte. Ji bo azadî û yekîtiya gelê Kurd çi qas mühim û girîng e Nevroz? Emma Kurd devamlı zalî barışın ne. Taraftarı barışın ne. Barış dixwazin, azadî dixwazin. Destê destê barışiye, destê bu barışê dirêj dikin. Ji bo azadî dirêj dikin. Yani gelê Kurd devamlı barış taraftarı. Jalî çêkiriniye, jalî hebûniye. İşte davazıya mı? Ji bo gelê Kurd tevlûdê topin. Tüm gelê Amedê tevlûdê tope Newrozê. Newroz ki ewa şînayî, azadî, serfirazî ji bo gelê Kurda çêben. Bahar Nevroz tê. Mesaja te Newrozê çi ye? Em dixwazin mesaja te Newrozê bigirin. Mesaja min Newrozê inşallah em nevrin em ê gişarin Newrozê û Newroz ji bo me pir gelekî qenc û rind e û pir baş e. Ondan sonra ez kavbîjim çi. Tu dixwazî çi mesajê, xelk çi mesajê Newrozê de bide? Mesajeka çawa bide? Mesajê ji bo barişê, ji bo wekevîtiyê, ji bo biratiyê em vêya dixwazin. Mesaja te Newrozê çi ye? Biratî, xweşîtî, camîrî. Taraf Tirkiye xeber de yap kurmancı. Türkiye bazen Kürdi here. Her bir şey. Bu ne her Newrozê? Em herin ser tqîbe em herin. Belê çûyî Newrozê? Ha pir çûm. Valla sürekli derim. Xweş e Newroz? Newroz xweş e. Nefsa rojeka xweş e. Şu roj ki pir xweş e. Newroz pîroz be. Çi dixwazî ji bo Newrozê bijî? Ji Newroz li hemû gelê me pîroz be. Em Newrozê da pêşî azadiya serokê xwe dixwazin. Hani hemû siyasiya gerebar din. Newroz pîroz be. Daxwaza te ji Newroza îsal çi ye? Çi dixwazî pêk were di Newroza îsal de mesaj çi ye? Mesaj çi ye? Mesaj Newroz ka Newrozê em ê ji binekê qutlamişkin. Çima? Serokê me wa di zîndana em ê ji binekê qutlamişkin. Pêşî bira serokê me werin berdanê hêja ku em ê qutlamişkin. Kêfa me bê. Ne were? Ka mesaja te a Newroza îsal çi ye? Çi dixwazî ji bo Newrozê bijî? Ya ji bo baştî ji bo durustî ji bo barişê bu her çi baş e. Ez bu barişê dixwazim. Newrozê îsal ji bo barişê bira. Temaşavanên ji em giştin dawiya vê bernameya xwe jî. Bername me îro li ser amadekariyê Newrozê bû. Newroz tê çi maneyê? Mesaja xelkê a Newroza îsal çi ye? O wê Newrozeka çawa were darxistin me ev mijar pirs kirin. Em vê awayî dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bînin.